Premijer Dačić je na otvaranju vrtića prvo čestitao Dan grada i izrazio zadovoljstvo što je danas još nešto učinjeno za decu i njihovu budućnost, jer su počeli pregovori o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Veliko mi je zadovoljstvo da ste im ponovo vratili ovu zgradu, a moram da kažem da smo mi danas uradili još jednu veliku stvar za našu decu. Ne samo ovu vašu ovde, nego za decu cele Srbije. Danas su počeli pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i otvorena je bolja budućnost. Zgradu je 1981. godine tadašnjoj službi dečje zaštite poklonila porodica Nastić, istakla je na otvaranju direktorka Nate Veljković Vesna Živković, dodajući da će prvi korak u daljem radu biti proširenje kapaciteta. Rukovodstvo ovog grada, našeg grada Kruševca, naravno na čelu sa gradonačelnikom, je prepoznalo potrebe predškolske ustanove i danas, posle mnogo godina, nam vraća ponovo na korišćenje ovo prelepo zdanje. Ja im se ovom prilikom od srca zahvaljujem. Milenijumski cilj je što veći obuhvat dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Gradonačelnik Bratislav Gašić je naglasio da je ovo pravi primer brige o mladima, kao i to što nijedno dete u Kruševcu ne čeka na red za vrtić.